قضايا دياربكر وكي تيزانين معاني بو سر اكراني هجمارا مريان وي قضايا تنقير ده مخابن 6 کس هجمارا برینداران 15 جي گران 61 کس بو خيني ويك الولات ما لدورين جدا تماشاوان نشا گل قضا پیکاتند وان قضایان ده بری عيد عرفات 21 کس مرن 33 کس بریندار بون براستی جی وک بو بلاتکه کامیونا کو ناوچه تاتوانا بیت لسیش کنترول آجوکار درکت لترینبیلا پیشودا. کامیون تکل آوید و کسین تیده فریان دربه. دقزایده کسین بناوی اسلام، کبرا، زمین، فیلیز، محمد امین، گنر و زاروک اکسی سالی کو ناویوی ندیاره و جهمان مالباتی بون جیانا خوش دستا. قضایک دنجی لناوچه آماشقیا ترابزونی قومی. وسایت کو بربی گمشانه و دچو لترینبیله کو جنبر دهات قریبی. Nıkazayde Mustafa Selim, Ümmühan Terzi, Yılmaz, Pakize Karakaş و Kader Yıldırım jiyana خوش desta. Du kesin ku birindar bun ji bo dermankirine birin nexweşxaneyê. Li navçeya Gevera Colemêrgê kamyonetek li Tirimbêlekê qelibî. Di qezayê de Wehdet û Cahit Evîn û Perwîn û Hacer Demirê jiyana xweş desta 5 kes jî birindar bûn. Li navçeya Bergamaya İzmirê minibüsek û karkerên çandiniyê tê de bûn wergeriya. Di qezayê de yek kes mir 24 kes jî birindar bûn. Dîsa li navçeya Torbalıya İzmirê li Xaçereya Çapakê du tirimbêl li hev qelibîn. Di encamê de Hayatî, Aysel, Figen Balta û Uğur Sambur jiyana xweş desta. Du kes jî birindar bûn. رودانك ترافيك شيل اسكيشهير بيكات لاسكيشهير تريمبلك لقاميونك فيكي انقلبي كسك مر 4 كس بريندار بون لگور آگاهی ناتن بدست خستن لتاخا امکی رمضان ارکایاب ترمبیل اخوال قمیونا جلال چاله قلبی د قضای د اجوان رمضان ارکایا مر سیه کسین جمالباتا ارکایا و اجوتوان قمیون جی بریندار خلاص کرن 4 کسین بریندار جالی تیمین تندرستی امبولانسان راکرن نخوشخانه باشر اف بویر لاسکی شهیره ترمبیلک لقمیونا فیکیان قلبی 4 کس تماشاوان نشا بریندار بون کسک شی جان خوش دستا